it forever. Baba nabone atongeria barigitani bakumaja kaunti ya Meru bambirite na kurombera atongeria ba kaunti ya Meru bakiuga ni betete na mbere na kwinyereka na nkuruki bakejukia kanyaga kwaranira na metha cia nteto ni baugite kwambiriria na cibitari nene Meru level 5 etete bobwega nionto kinyambe chimwira cia ni kuma thirikari nene cia kugita mauntu mwanya ite kuoneka na kinya cancer center ira yakiro motungata jaria baterete kwejana tikwejana Withinene ni untu nya service ya turare ni ndene ya level 5 oncology center ni iraingirwo ni untu service iri kwaya no cancer institute ni yewa uti service yeu ikwaya no bachoka babwithia assessment ya ruti bangu ibo bonthe bareo kwatuika pora muntu kuruta ngwe na environment bonthe kimikuri ichitha kimixo ichiba affected a week ago baba ruta ngweyo iba lazima tha choba kero ibendelee kuruta ngweyo mbechira cherutiro cha national government last year cha waka cancer center inachietire itware na cancer run tuteo methe akatuchirie mbia baba thaniro mbia na baba cherwiro na chio kuito kwenda toiro gethe kabatarekera ucherwiro no baba cherwiro na chio bataona kurukia cancer center ikia kuwakwa nyonto batu tukia na service ito kwenda environment ira tu safe atongeria baba barigitani bageta na mbere ni betete muchemanio na ngavana county Meru Faith Kawira Mwangaza bakemuria kubathikira nonto bari na mathina kathumba jaraba baterete gukarande na bakaraniria nikenda bakomba gwita na mbere bobwega the dispensary chetu itina ndawa ngavana itukumya no korongwero kairo ndawa chiekwo chiuirima lakini watukura tumantu baku witone dispensary itina ndawa na twina thinenene na watu kia tukuromba imuchamanio na gavana tumbo karathe anu tumweleze thini yetu inacho ya UHC staff watu wa leave bange kulazimithwa kuruta ngwe iki conditions irite kubwira bayitwe mtu atugatithikiro ro contract twina thina nyingi lakini thina immediate thaini insurance ira twei igitara munya itwa insurance kabembega itari na thina comprehensive cover igitara kireito itwa comprehensive njega itari na thina ya comprehensive cover lakini mbese ntine iretire gitara thirikari Kawira Mwangaza nonto twaiga cover twandi by 22 muntu onde korona wegoro urori goro aya wakira kwenda wonderwa ugwe ukeja kwajua malaria kune nini ugo getarepke akemeru utesibitali ngetumbo kinya Meru no rurubuna na buruba kerekere ne bethirete bakiuria ngavana ne maiteja ikuba muthithiritie gitumi kiao gya kunyamarojo bakirikana kinya utongera bwa ngavana wa mbere no baire ekireito murungi na Peter Gatira Omunya bakiwa baterana kinyara bakinyetie monkera riu kwaga kinya kumenyero gima bobo mwiri batu imakosa yako tukubwithiti no twito I'm sorry to say this itwaratia itara siasa tukauwa ikaba gavana ni mama no twitwana mami atuthikira lakini mami na tukubwithite makosa please utwire tukwira sorry ututhikire no turi ukona muriti ogima ba mwiri ati komba kwa fund service ira yongwa akwayana it is very painful na nti kumenya ni ntuburi kubunginya katiba yuga dialoguing rather than going to court. Dialogue, sitting down, talk. And we are saying, Governor, sit down with us, let us talk, let us see where the problem is. Ekirito reto tuthikira uwire eldwakazi wabati kuthikirwa. So uketha nawe utituthikira batu tukaira eldwakazi tubere report tubere tukweria ochoa tuti ukuona. Ibe yaba ochoa wongwa na ingwetikia eldwakazi wawitikaniria baba waketha bena surprise ndi bakeya bonthe obisi neku obaririe obeleze insurance ineretire obeleze tumi manto ya yonde thina twina cio inairetire kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene.